Kung di nimo ma-handle ang stress, siguradong maapektuhan ang imong panglawas. Mutaas imong blood pressure. Kung sobra na ang stress, musantop ni sa depresyon o kaha anxiety. Ngunang gibuhat ko ni nga video para mahibalaan nimo ang unom ka paagi kung unsaon pag-handle ang stress. Number 1. Dawata ang panghitabo. Life is unpredictable. Di nato matag-an ang panghitabo. Daghag mga butang nga mahitabo pa nga makahatag nimog problema. Ang hinungdan kung nganong na-stress ka, kay sige kag expect nga hapsay ang dagan sa imong kinabuhi. Ang expectation ang usa sa nakahatag nimog stress, kay usa ka ilusyon imong gipangandoy. Sa ingon pa nako ganina, life is unpredictable. Kung naaman gani problema nga niabot sa imong kinabuhi, ay na sige yaw-yaw, ay na sige reklamo, kay ma-stress kag samot. Imbis na mo yaw-yaw ka, gamitan na lang imong panahon sa pagpangitag solusyon. Dali kaayong i-handle ang stress kung ingaana ka maghuna-huna. Kabalo ko nga lisod dawaton ang negatibong panghitabo. Pero kinahanglan jud nimong dawaton. Let go of your expectations of how things should be. Allow things to be what they are. Choose not to judge what happens to you. Instead, believe that everything happens for a reason and that better things will always follow. That's the beginning of true acceptance. Number 2, hibaloy kung unsay hinungdan sa imong stress. Unsaon nimo pag-handle ang stress? Kung waa kabalo, kung unsay nakapastress nimo. Na-stress ba ka sa mga taong hilabtanon? Na-stress ba ka kay wa kay kwarta? Na-stress ba ka sa imong responsibilities? Na-stress ba ka sa imong trabaho? Self-knowledge is so powerful. Sa tinuod lang, naay nahitabong maayo sa imong kinabuhi. What if i-try nimong mag-focus sa positibong nahitabo sa imo? Avoid focusing on only the bad things that happened in your life. Number 3, i-manage imong oras. Kung di ka kabalo mo manage sa imong oras, ma-stress jud ka. Kay mataranta naman ka. Dapat nakakailistahan sa mga importanteng butang nga angay himuon o angay tapuson para di ka mapiit sa sitwasyon. Number 4, ay baliwalaa ang stress. Ay glikayi ang stress. Kay kung imo nang buhaton, musamot ka kay stress. Ang stress kay mura ra nagsagbot. Kung di na nimo gunahon, mudaghan jud na. You have to deal with them. Dili pwede nga ang itambal nimo sa stress kay maghubog-hubog ka. Kay kung mahuwasan na ka, mas modoble ang imong stress. Naapoy uban ni gamit og bawal na gamot para lang makatakas sa negatibong kahimtang, pero di na solusyon sa stress. It is considered to be unhealthy. It creates more anxiety. It won't solve your problems and may allow problems to grow. Number 5, imani nga naay kasulbaran ang tanan. Ang stress, kung nga lang kay buhaton, mulabay ra na. Di na maghangtod sa imo. Sama ra na sa kalipay. Di ka malipayon pirmi. Di pud ka magulanon pirmi. Ang kasakit, kadyot ra na, ugaan. Ang mga butang nga makita, lumalabay lang. Nindot kay na nga teksto. Bali ka nagbasa kung ma-stress ka. Kay dali kaayo mugaan ang imong gibati. Number 6, i-share ang imong problema. Pero take note, pamilig tao nga imong masultihan. Kay dili tanan makasabot. Ug dili pud tanan tinuod nga maminaw. Naiuban nga naniidra sa imong kinabuhi. Pangitag mga tao nga imong masaligan. I-share sa ila kung unsa kabugat ang imong kahimtang. Pero kung kaya nimong sulohon ang stress, nara pud sa imo. Pero ang nindot jud na akong ma-advise, kay ipagawas jud, ay jud suluha. Kay kung masubraan man kabug at imong gibati, basin unya mo abot sa depresyon. Nagani uban gustong tapuson ilang kinabuhi. Manang kung sobra nakaka-stress, kinahanglan na nimong ipagawas. Kinahanglan nimong tawo nga maistoryahan. Usbo na ako ha, katulang tawo nga masaligan nimo. Dili tanan mo tabang. Ang uban pasumangin lang na minaw. Pero nakichismis raman di ay. Kung di ka hilig mag-share og problema, pwede ra pud nimong isulat. Journaling is another way you can release emotional pain and gain greater perspective. Pwede po nimong iampo ang tanan